All right. 1 Samuel chapter 8 this morning. God has been very good to our church. You know that? Mayag yun ang Diyos sa atong simbahan. And based on diya sa daghang kalisod, mayag yapon ang Diyos. And 1 Samuel chapter 8, kung nanas, amen? Panamaning do puliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. 1 Samuel chapter 8 and verse number 1. We're going to read a story today that's probably not as familiar to many of you, except those of you in 1 Samuel study lab class. Chapter. The girls passed in this chapter this past week, so kabalo sila. Pero ang lain, basin wala pa familiar, meaning a story. 1 Samuel chapter 8, verse 1. English na, sa ikaduha. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abiah. And they were judges in Beersheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes and perverted judgment. Kasi, o kini naitabo sa dihang si Samuel tigulang na, nga siya mihimo sa iyang lalaking mga anak, nga mga maguhukam ibabaw Israel. Siya tabi ibabaw sa Israel? Kulang ang sa dire. Karon ang ngalan sa iyang kinamagulangan, Joel, o ang ngalan sa iyang ikaduha, Abias. Sila ang mga maguhukam dito sa Beersheba, ug ang iyang lalaking mga anak, wala milakaw diha sa iyang mga dalan. Apan misimang nag-apa sa ginansya, ug midawa ug mga suborno ug mituis sa paghukam. Sa niyo ang pulong misimang, to turn aside, mubiyas sa saktong dalan, di ba? I've heard it before, but I'd forgotten it. Title of my message, actually I have two titles this morning. I think I know which one I like better, but I'll give you both. Title of my message is When Good People Make Bad Decisions, or When Good People Disappoint You. Kung mayong mga tao mopakyas kanimo. When good people disappoint you. I think we'll go with that title. I like that. You ever been disappointed? I've experienced pagkaniana? Yeah. You ever been disappointed by someone who you loved and respected? Yeah. I want to talk to you about that this morning. I want to give you a biblical perspective. Ano kung asin mo pa just sa inyong tinanawan, imong hunahuna, kabahin sa mga panahon kung ang mga mayong tao mupakyas kanimo, mo disappoint kanimo. Magapo na ta, dayon ka mo magalingkod para sa mensahe. Dear Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? God, would you help my Messiah, Lord? You know my mind seems a little scattered. I keep losing track of what I'm trying to say in Messiah, and I feel like I'm making mistakes. Would you just help me today, God? And Lord, help me to know when to just use the English and when to try to speak in Messiah. Lord, would you help me to make the truth clear this morning? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you bless me, Lord? I love you. Please, God, help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede kong maglingkod. Samuel was, without a doubt, a great man of God. Walay duwa-duwa si Samuel sa pantugan nga tao sa Diyos. Gigamit siya sa Diyos sa pagbalik sa nasod sa Israel ngadto sa Diyos human sa kadugay sa na backslide niya sa panahon ni Eli. Sa diya si Eli, ang labang pari, siyang nangulo sa nasod sa Israel, siyang maguhukam niya ng panahon ang tao sa Israel nag-backslide yun, nagbiyat sa Ginoo, nagsunod sa mga Diyos, nagsimba sa mga idols, mga larawan. There's a backslidden time. Dili ang tibok nasod, but many of the people were backslidden and far from God. O ang Diyos naggamit ni Samuel sa pagbalik sa nasod ngadto sa Diyos. And God used Samuel's life in a great way. Si Samuel ang nag-anoint, ang nagbihog sa first two kings of Israel. The first king was
King Saul, si Samuel ang nag-anoint, nagdihog kaniya, when in the Bible times, kung ang propeta magbutang og lana diha sa ulo sa tao, that's the word dihog, di ba? Mag-anoint na kanama ang picture nagpakita nga kini nga tao gipili sa Dios para sa special nga butang, like mapasinhari or propeta or pari, kinahanglan siya nga ang tao magdihog, ang tao sa Dios magdihog kaniya, or he was called the anointed of God, dinihog sa Diyos. Samuel was a good man. Not only was he used by God, but he was also a man of character. Likon gyud ang iyang batasan. Honest gyud siya. Matinud-anon gyud sa tanan iyang business dealings, sa tanan area sa iyang kinabuhi. He was a man of integrity, honesty, a man of character, a man of God. In every sense of the word, si Samuel mao ang man of God, tao sa Diyos. Pero kini nga story nga gibasa nato karon, si Samuel, ang man of God, ang espirituhanon pangulo, ang good man, made a bad decision. Nasayop siya. Not a decision of wickedness. Dali ang decision sa dautang sala. Just an unwise decision. Uska decision nga dali maalamon. O ang iyang decision nakasakit sa mga tao. There are some people that were hurt. Basing daghan tao nasakit tungod sa decision ni Samuel. Karong bunta, ganang kumugamit ni nga story. Aron English mo na. I want to use this story to help give you a biblical perspective on those times in your life when good people disappoint you. Kanang ko mahatag nimo o tinan-aw nga subay sa Biblia. Kabay niya ng panahon sa imong kinabuhi nga nay mayong tao. Dili daw ang tao. Mayong tao nga mupakyas nimo, mag-disappoint nimo. Si Samuel, mayong tao, mayong siya, mayong batasan, likod, matano, patinuhanong yun. Pero na siya sa'yo. Dinig na story. He made a mistake. You listen to me this morning. There will be times in your life when good people disappoint you. Sigurado na mga panahon, mabot sa imong kinabuhi, nga na mayong tao, mupakyas kanimo. Sometimes it will be gross sin. Usahay ang mga tao mo pakyas nimo, it'll be a horrible sin na shock jud ta tungod sa ilang sala. But most of the time, it will be small things. Most of the time, it will be an unwise decision. Most of the time, it'll be basin mukita mi nila and they're having a bad day, o basin they'll say some hurtful words, maggamit sa mga pulong nga makasakit, basin daling masuko tungod na stress siya, and they'll say something and they'll hurt you, and you'll, wow, wa ko nag-expect niya nagikan kaniya. Hey, listen to me this morning. In the world we live in, good people, I'm not talking about wicked people, I'm talking about good people, are going to disappoint you. Welcome to planet Earth. Kung ganahan ka molikay sa tanang disappointment, na ako'y suggestion. Pwede ka magbalhin sa bulan. Tungod ka na, dali mahitabo dali sa kalibutan. Sometimes it will be a horrible sin. We've experienced some of that. But most of the time, it will just be an unwise decision that hurts you. Decision, dili dautan, just dili maalamon. Dili sa among simbahan. Sa diya, bago pa mi nag-start sa simbahan, I was a young pastor. Matanong pa ko. Kulang yun akong experience diya sa pagka-pastor, and I made some unwise decisions. Not wicked decisions, not sinful decisions, just some unwise decisions, and I hurt some of our staff members. 2 of them left. Di balik sila sa Dumaguete. And I'll admit it, I made some mistakes. I was a young pastor, and I didn't know how to handle everything yet, and they didn't know how to handle my inexperience, and
A couple of them decided, mas mayo mo balik ni sa Dumaguete. Some of you were here when that happened. It was a very difficult time. And I'll say this, I'm not upset at them, and I don't blame them. I made some mistakes. Hopefully I learned from my mistakes. I think I have. But my point is, I made some decisions. They weren't wicked decisions. They just weren't the wisest. They weren't the best decisions. Dilit maalamon, and it hurt some people, and I lost some staff members. Now, I will say this. I do believe it was God's will. I believe that. God wanted them back in Dumaguete, and He allowed that circumstance. Siya naggamit niya ng situation aron magbalik nila. I don't have any regrets. And by the way, I have a good relationship with both of them today. Kung ako bisita sa Dumaguete, higalig yapon ta. When they decided to leave, I gave them both a severance package. Sabi niyo, severance package? Severance means pagputol, meaning pangtangon na. Based on ang ilang kawali yung decision, dali ako, severance package means ikaw mo hatan nila ang porta aron sila na porta sa pagbalhin. It's a severance package. I knew I'd made some mistakes and I'd hurt some people, and so I accepted that and I helped them move. I paid for them to go back to Dumaguete. But what I'm saying today is, here on planet Earth, sometimes people who you love and respect, good people, will disappoint you. Sometimes it will be because they committed a terrible sin, but most of the time not. Most of the time it will be because they just had a bad day, or they made an unwise decision. But people will decide, people will disappoint you. Good people, paminaw, good people. Sometimes ang tao sulod, ang mga membro ni nga simbahan, magpakyas kanimo. Ano man, tumakitang tanan, tao ra gihapon. Magsasala pa ta diri, walay perpekto nga simbahan. Kung mangita ka sa perpekto nga simbahan, I have some very good advice for you. If you find a perfect church, kung makakaplag ka sa simbahan nga perpekto, ayaw mo apil, madaot na. People are gonna disappoint you. Somebody you respect, pasin na itaon, i-respeto jud siya ni mo. Pasin, one day they'll have a bad day and they'll say something stupid and you'll think, oh, what jud ko nag-expecto niya, nagikan ka niya. And you'll be disappointed. You may see someone lose their temper. You hang around long enough, you might get to see Pastor Mike's temper one day. I try to hide it. But I'm human and I've got a temper. A few of you have seen just a little. But I've learned to control it. But someday you might see Pastor Mike have a bad day. You might see one of the staff members have a bad day and you'll be disappointed. You will feel disappointed. You'll feel hurt. Nag-story ko sa pastor, pipila ka tuwing nilabay, but I don't know, 2, 3, 4 years ago. Sa wala pa ilaka. Nag-story ko sa pastor. And kabalo ko na siya higala, laing pastor higala niya. And kabalo ko sa una, suod sila. And I asked him, I said, wako nakita sa imong, and I named his friend. I said, wako nakita niya, dugay na, kamusta man siya? Siya nagtuwa, wako kabalo. So, wako kabalo, wala ko nakita niya, kung katuwig kapin. Nanibog ko. And he said, I think he used English. Yeah, he did. He said, we had a misunderstanding. I'll be honest, I don't understand that. I don't understand pastors who have a misunderstanding and then just don't talk to each other anymore. I think that's childish. Now, para nako, kung ang pastor mag-change sa iyang doktrina, mag-change sa iyang pagwali, mag-change sa iyang standards of music or pamisti, mag-change siya, dali na ko pwede mag-ubang-ubang kaniya. Pero tungkol na misunderstanding? Misunderstanding lang, mahibulag yun, dali na mo story kaniya? Ma? I'll tell you what happened. That man who he respected very much disappointed him. And he got hurt. And he allowed that hurt to destroy their relationship. Listen to me, Truth Baptist Church. Na ay mga panahon mo buot, na ay mga tao nga girespeto ni mo, sila mo pakyas kanimo. You're going to see people have a bad day. You're going to see people make poor decisions. Makita ka mga tao nga masayo, and you will be disappointed. Hangtod nga kita magpuyo
sa maksasalang kalibutan, naay tao mo pakyas kanimo. And stop right there. Let me add this. And sometimes you will disappoint others as well. Ikaw pod usahay mo pakyas sa uban. But today I want to look at this story of when a good man made a bad decision and it hurt some people. And I want to show you God's perspective. Ganan kung mapakita ninyo sa tinanawan sa Diyos aron sakto atong hunahuna kabahin sa mga panahon ng tao mopakyas na to. Because the greatest danger for us, kung nailaing tao maghimo sa bad decision, kung sayop ang atong hunahuna, kita mo sunod nila maghimo sa bad decisions po. Today we're just going to look at the story and see what we can learn. Look with me, if you would, back at 1 Samuel chapter 8 and verse 1. 1 Samuel chapter 8 and verse 1. 1 Samuel chapter 8 and verse 1. Kung nanas, amen? And it came to pass, when Samuel was old, tigulang na siya, that he made his sons judges over Israel. O kininahit na po, sa dihang si Samuel tigulang na, nga siya mihimo sa iyang lalaking mga anak ng mga maguhugam ibabaw sa Israel. Now, I have a question. Why did he do that? Nga naman siya naghimo sa iyang mga anak ng maguhugam ibabaw sa katawahan sa Israel. Ang Diyos ba nagsugot niya na maghimo niya? I don't think so. The Bible doesn't tell us that. Walay ebidensya, walay verse sa Biblia, mohatag na to sa idea nga ang Diyos ang nagsugot kaniya. The Bible doesn't say for sure, but it doesn't fit with the story. I don't believe God ever planned for Samuel to make his sons judges. So kung ang Diyos wala nagsugot kaniya, nga naman siya naghimo niya na decision. Simple. He, in his heart, loved his sons, and he thought it's a good idea. In America, we have America, forget that. In English, we have a word for that. It's called nepotism. Does anybody know the word nepotism? Yeah, nepotism. It's where you give somebody a position of authority or a job, tungod siya ang imong kadugo. That is nepotism. It's kind of like politics in Mindanao. All right. Nepotism. He loved his sons, and it is a natural desire of a father that his sons will one day grow up and take his place. Many pastors have that desire. Nga ang ilang anak mo tubo, mahimong magwalit, sama sayang amahan, o pohon-pohon siyang ulit kanako. It's a natural desire. Nothing wrong with the desire. But the problem was, ang batasan sa anak ni Samuel, dili pareho sa iyaha. Look with me at verse 3. Now in verse 3. Verse 2 tells us their names, pero dili importante na. Look at verse 3. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment. Iyang lalaking mga anak, wala milakaw diha sa iyang mga dalan. Apan misimang nag-apa sa ginansya. O midawa o mga saborno, that's bribes, ang bayad para sa paghimo sa sayop nga paghukam. Saborno. O mitwist sa paghukam. What do we see here? Si Samuel, honest kayo. Ang iyang mga anak, corrupt man. Si Samuel, nahigugma sa katawhan sa Israel. Ang iyang anak, nahigugma sa ilang kaugalingon ra. Si Samuel, kontento yun sa iyang nakatunan. Ang iyang mga anak, what's the word? Hakog yun? Hakog. Hakog kaayo. Samuel lived for the good and the benefit of others. Ang iyang mga anak na kinabuhi alang sa ilang kaugalingon. O si Samuel, nihatag nila sa katungdanan, sa position na autoridad, o sila naggamit sa ilang katungdanan para sa ilang kaugalingong benepisyo. Once again, kind of sounds like the Pita.
These young men should have never had a position of authority. Wala sila ay batasan. Kung naay batasan, ang tanan tao naay batasan, pero usahay maot ang batasan. They had terrible, ungodly, selfish character. So, nga naman lagi ang men of God maghimo niya ng decision sa paghatag kanila o otoridad o gaho mibabaw sa kinuwi sa uban. Simple. Sila ang iyang anak, nahiguman siya kanila, and as we say in English, love is blind. Buta ang gugma. I do not believe that Samuel knew how corrupt his sons were, because he didn't want to believe that. Dili siya ganahan mo to nga corrupt ang iyang mga anak, so wala siya nagtuo. Honest man siya, pero wala siya kabalo, doubtan ang iyang mga anak. And watch, o tungod sa sayop ni Samuel, na ay mga tao niya sa Israel na nag-antos tungod sa mga decision, mga paghukom sa iyang anak. Ang mga tao nga matarong, napildi, diha sa ilang kaso. Ang mga tao nga daotan, nakadaot, kung nagbayad, nagsaburno. And people got hurt because a good man made a bad decision. Not a wicked decision, not sin, but unwise. Now don't misunderstand me. Sometimes leaders also make wicked decisions. But that's not really what I'm focusing as much today. I'm focusing today on when a good person just makes an unwise decision and it hurts you. Sometimes, listen. Sometimes, good people will make bad decisions and you will be hurt as a result. Usahay, mayong tao maghimo sa maot na mga desisyon o ikaw masakitan sa katapusan. It could be a pastor sometimes. Some people have gone to a good church and then the pastor made a bad decision and they got hurt o di jud sila mubalik sa bisan unsang simbahan. There's people like that in the pita. Nasakitan sila diha sa simbahan. Basin ay pastor gisaligan nila and then that pastor sinned. We had a pastor here in the pita. Nagbiya siya sa iyang asawa, nag-uban sa Sunday school teacher sa iyang simbahan. A few years ago, wako kabalo kanusa, pero pipila katuig nila ba? When that happens, now that is gross sin. But when that happens, what happens? Masakit ang mga tao, daghang tao magsulti, di jud ko mo salig sa pastor po, di jud ko mo balik sa Baptist church. Unsang problema? They were hurt by a spiritual leader. Sometimes a pastor will hurt people. Sometimes it's a parent. Usahay ang ginikanan. Ang musakit sa bata. Ang ginikanan maghimo sa maot nga decision o masakit ang gyud. Kinsang mo antos. Labaw sa tanan. Kung ang ginikanan masayo ang mga anak. Kung mama o papa mahibula, kinsa mo antos. O mama magantos. Ang papa magantos. Pero kinsa magantos labaw sa tanan. Mga bata. Mga bata. It could be a parent. It could be a spouse, bana, asawa, sibling, iksoon, grandparent, igagaw, laking church member. But sometimes, good people make bad decisions and it hurts. Usay, kita ang wantos tungod sa sayop sa uban. But I want you to notice today the response of the people to Samuel's mistake. Okay, si Samuel na sayo. Dali dapat yun. Pero sayo man, ay mga tao nagantos tungkol sa iyong sayo. Kung ikaw mo tindog at tubangan sa barangay captain, o maghimo siya sa sayo nga paghukom tungkol ang laing tao naghatag kaniya, masuko ka. Tinod ba? Masakit. Pero kung sa mong sa English, what's your recourse? Asa ka mo ato? Wala kay laing what's the word I'm looking for? You're saying recourse? Huh? What? Huh? Doc? Wala lain
Kadulngan. Atoan. You have no other way, nowhere else to go for help. Tungod corrupt ang tao nga nagahon. So yes, his mistake hurt people. But what I really want you to notice today is, giyon sa nila pag-atubang sa situation. How did they deal with it? Unsay lang tubang, unsay lang pagtagad sa situation. Look with me at verse 4 and verse 5. Said number 1, we see in the story a good man made a bad decision, and it hurt some people. Look at verse 4. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us. Look at this next 4 words. Like all the nations. Unya, mga katigulangan sa Israel, mitigong pagtingob sa ilang mga kaugalingon, ug niadto ni Samuel ngadto sa Ramah. Ug miingon ngadto kaniya, tanawa, ikaw tigulang na. Ug ang imong lalaki mga anak wala naglakaw sa imong mga dalan. Karon, himo kami o usa ka hari aron sa paghukom kanamo sama sa tanang mga nasod. Number 1, a good man made a bad decision ug naitaw nga nasakit. Number 2, the people used his mistake as an excuse to become like the world. Ang tao, ang katawhan, nagamit sa iyang sayo, ingon nga alibi, aron sila mahisama sa katbutan. They said, make us a king. Why? So we can be like all the other nations around us. Sina nagingon niya, Samuel, tigulang na ka, ang imong anak, dalik pa rin mo, maot ilang batasan, busa, I can say, mi, o usa ka hari, dayon ang tinurason, aron mahisama mi sa lain nasod nga nagpalibot kanato. You see, Samuel's mistake was not the real reason they wanted a king. It was just an excuse for what they already wanted to do. Ang sayop ni Samuel, dali ang tinurasan na sila nangayo og hari. Kanarang alibi. Aron sila makahimo sa butang na ganahan na sa kaagi. Sayop na that they wanted to do already in the past. It wasn't a new thing, it was an old desire. Sorry, I just murdered the Messiah. Samuel's mistake was not the real reason. It was just the excuse they used to do what they really wanted to do in their hearts. The real issue was they had a worldly heart and they wanted to be like the other wicked nations. Sila naglantaw, ang tanan lain nasud na'y hari, kami walay hari. Mas mayo kung kami mahisama kanila. Dayon, si Samuel nasayo, naging yung mga anak, mga judges, maghuhukam, o kanang ilang oportunidad. Nagbaso sila ni Samuel, but they already wanted. They already had a worldly heart. Ang ilang gitinguha, kalibutanhon. And they show it with their word. They say, we're going to be like the other nations. You listen to me this morning. Paminaw ako. Ang mayong mga tao, usahay masayo. Ang mayong tao, tao ragyapon. Ug usahay sila mo pakyas kanimo. But you listen to me. Pero ang sayo sa mayong mga butang, dili mo hatag kanimo sa katungod nga magbalik sa kalibutan. Pero kana yun ang gihimo sa daghang Kristohanon karon. Na mayong tao nga masayop ug sila mo gamit sa sayop sa uban nga us ka alibay nga mobalik sa kalibutan. Did I say that correctly?
But just like the children of Israel, it's not the real reason. You don't go back to the world because someone else hurt you. You go back to the world because you want to. Dali ka mo balik sa kalibutan. Dali ka mahimong kalibutan hon. Dali ka mag-change sa imong pamisti, sa imong appearance, sa imong buhok, sa imong saninas. Tungod sa sayok sa upan. Kanang alibay ha. Ang tinaras na ka mag-change. Tungod ganahan ka mag-change. Ang mga tao musulti, mubalik ko sa kalibutan tungod akong mga kinikanan dali naghimo sa sakto. Akong kinikanan nagmaltrato nako. No, mubalik ka sa kalibutan tungod ganahan ka mubalik sa kalibutan. Nahilaing member sa simbahan na sayo, sure, dakong ilang sala, so mubalik ko sa kalibutan po. No, dali ka mubalik tungod sa ilang sala. Kung mubalik ka tungod na kay kalibutan hon, na kasing-kasing, o ganahan ka, maisama sa kalibutan. Kung kalibutan ho ng imong kasing-kasing, kung nangita ka para sa rason nga muundang, mubalik sa kalibutan, maisama sa kalibutan, if you are looking for an excuse, you will find one. Kung mangita ka sa alibay nga mubalik sa kalibutan, magkaplagan yun ni mo ang alibay nga gipangita ni mo. Samuel's mistake was not the real issue. The real issue was they wanted to be like the world. In 2012, Pastor Jack Scott, the pastor of the biggest Baptist church in America, made a horrible, horrible mistake. He had an affair with a 16-year-old girl, and he went to prison. Because in America, that is a crime. Napriso siya hangtod karon. And after his terrible sin, daghang Baptist churches nagingon, ho! Nasayop siya! And he preached like I preached. Nagwalit siya patok sa sala. Isugjud siya. O daghang tao nakadungod. Kabahin sayang sayop. O ilang isulti. Oh! Sayop ang iyang pagsulti. Sayop ang iyang pagwari. We need to change. Kailangan tayo mag-change sa atong music. Kailangan tayo mag-change sa atong pamisti. Kailangan tayo magdawat sa kalibutan ng mga putang sa among simbahan. Mga bring in the drum. Do you know what it was? They already had a worldly heart. They were looking for an excuse. And when a good man made a horrible mistake, gigamit nila ang iyang sayop nga uska alipay nga mahimong mas kalibutanhon. That's why the churches, I'm telling people I know. Higalat na ako! I mga drums sa ilang platform. I praise and worship in their church services. You know what? They used a good man's mistake as an excuse to do what their wicked heart wanted to do all along. Look at me at 1 Samuel chapter 8, verse 7. A good man made a bad decision. Dayon ang tao naggamit sa iyang decision nga uska alibay para sa ilang kaugalingon sayo. Aron mahimong sama sa kalibutan. You say, Pastor Mike, why did God not want them to have a king? Because God said, I'm your king. Dali ka kinahanglan sa tao nga hari, ako ang inyong hari. Look at me at 1 Samuel chapter 8, verse 7. Tanaw ang pagbati sa Diyos kabahin sa ilang decision. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people and all that they say unto thee, for they have not rejected thee, Samuel, but they have rejected me, that I should not reign over them. Kung ginumingon nga ito ni Samuel, paminaw nga ito sa tingog sa katawhan, diya sa tanan nga sila nagsulti nga na kanimo, kaya sila wala misalikway kanimo, apan sila misalikway kanako, arong ako gayud, dili maghari ibabaw kanila. God said, okay, Samuel, we'll give them what they want. Did you know sometimes when you ask for something, God will give it to you even though He knows it's not the best thing? Sometimes He does. The Bible talks about He gave them meat for their lust, but sent leanness into their soul. Yatag nila sa pagkaon para sa lawas, pero leanness is pagniwang? Leanness, skinniness. Kaniwang? Sometimes, you be careful. Listen, you be careful what you beg God for. Sometimes He'll give you what you want. He said, okay, you want a king? I'll give you a king. But then He says, but just so you know,
you are rejecting me. That's what it said. They have rejected me. Sila misalikway kanako aron ako gayud dili maghari ibaba kanila. Let's be very careful. When you choose to become like the world because somebody else disappointed you, you are not rejecting that person who disappointed you. You are rejecting the God that they served. Did you understand that sentence? Should I say that in Basahin? Let's try Basahin. Kung ikaw magpili nga may sama sa kalibutan, tungod na tao nga nagpakyas nimo, nagbaso ka niya, akong balik sa kalibutan tungod sa iyan sayo. Okay? Kung ikaw balik sa kalibutan tungod sa sayo sa uban, dili ka nagsalikway ka niya, nagsalikway ka sa Diyos. That's what God said. You rejected me. They didn't reject Samuel's sons. They rejected God because of Samuel's sons. When you decide to go back to the world because somebody else sinned or somebody made a bad decision or somebody hurt you, nagpakita lang ka, nagbutyag lang ka, na mas dakoy mong gugma pag sa kalibutan kaysa mong gugma sa Diyos. That's what you're showing. You're showing what's in your heart. Turn to me to James chapter 4, verse 4. James chapter 4, verse 4. James chapter 4 and verse 4. James chapter 4, verse 4. Kung nana, say amen. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kamo mga lalaking mananapaw, mga babaeng mananapaw, wala ba kamo nasayo nga ang pagpakikigala sa kalibutan, pagpakikaway sa Diyos? Busa, si bisang kinsang kapugod nga mahimong puskahigala sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Kaaway siya sa Diyos. So God says, if you want to be friends with the world, you're the enemy of God. But then we don't normally read verse 5. Ang verse 5, mapakita na to sa rasa ng tao, ang tao ganahan, may sama sa kalibutan. Tanaw ang verse 5. Do you think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Naghuna-huna ba kamo nga ang kasulatan nagingon nga kawang, ang espiritu nga nagapuyot dinhi kanato? That's not your own spirit. Ang imong kaulang espiritu, imong kalag, imong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagapuyo dinhi kanato nagatinguha ngato sa pagkasina. Listen, ang tao mo biyat sa Diyos dili tungod apakyasan sila sa uban. Dili tungod ang lain tao ni sakit kanila. Ang tao mo biyat sa Diyos tungod na puno ang iyang kasing-kasing sa pagpangibo para sa mga butang sa kalibutan. Sakto ang grammar? People walk away from God not because they've been hurt, but because they have a lustful, wicked heart that desires the world. Anytime somebody walks away from God and goes back to the world, he is simply exposing what has been in his heart all along. Kung tao mag-decision, nasayop siya, that's it, magundang na ko sa pag-alagad sa Diyos, may sama ko sa kalimutan, nagbutyag lang siya kung unsa na sulod sa iyang kasing-kasing sukad sinugdanan. The problem is lust. Ang tinguha para sa mga butang sa kalibutan. I said number one in this story, the man of God, a good man, made a mistake. But then the people, ang tao, naggamit sa iyang sayop, nga us kang alibay sa aron maisama sa kalibutan. But here's the question. How did God feel about it? Unsang pagbati sa Diyos kabayan sa ilang alibay? Gidawa ba sa Diyos ang ilang alibay? Look with me at verse 8. Kanawang gisulti sa Diyos kabayan sa ilang paghangyo para sa hari. 1 Samuel chapter 8 verse 8. Kung nanasa, amen? According, ang Diyos ng istorya ni Samuel, kabayan nila, according to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me. So he's saying sa kaagi, sila sige nagsalikway, nagbiit na ko, that wherewith they have forsaken me and served other gods, so do they also unto thee. Messiah,
Sumala sa tanang mga buha nga ilang gihimo sukat sa adlaw nga akong midala kanila pagawa sa Ehipto. Bisan nga to ni ining adlaw sa diin sila misalikway kanako mialaga sa laing nga mga Diyos. Sa ingon naghimo sila usab nganha kanimo Samuel. Nagstorya siya ni Samuel. Here's what God's saying. Kini ang ilang batasan sukat ni gawa sa Egypt. Dautang gyapon sila. Ang rason ng ayaw sila sa hari kung dautang gyapon sila. Ang Diyos nag-recognize, nagkaila siya, nakasabot siya sa ilang tinguha, kana sila mahisaw sa kalibutan while I love ang alibay. So number 3. Number 1, Samuel makes the mistake. Number 2, the people used his mistake as an excuse to become like the world. Number 3, God still held the people responsible for their own decision. Ang Diyos nag-isip ra gihapon nga ang katawan ang naay responsibilidad para sa ilang kaugalingon decision. Ang Diyos wala nagdawat sa ilang alipay o pamino na ko o kung ikaw balik sa kalibutan, dili siya mo dawat sa imong alipay. Ang rasong magsama ko sa kalibutan kung wala akong kinikanan, God says, I don't accept that excuse. Ako niyata ni mo sa priyo nga chance, ikaw makalagat sa Ginoo gihapon, bisan ni mong kinikanan dili. Ako naguntang ko na ilaing membro, nagpakyas na ko. Diyos na dali ko mo daw niya ng alipay, mo balik ka sa kalibutan, tungod na igumag ka sa kalibutan, o wala ka na iguman ako, di ko mo dawat niya na. God still blamed the people for their worldly decision. Ang Diyos nagbaso gihapon sa katawhan para sa ilang kalibutan hong nga decision. Few weeks ago, pipila ka timana nilbay na ay mga membro sa among simbahan, nagpakyas gyud ka na ito. You listen to me right now. They made their decision. It was their decision, not ours. But you watch me. But now we must make our decision. Kita po makahimo sa atong gawaliyong decision. Kita ba mo gamit sa sakit o disappointment? Ingong nga ka alibay sa pagbalik sa kalibutan? Or will we decide to accept responsibility for our own decisions and say, bisan unsang buhat sa laing, ako mo lagad sa Diyos. That's my decision. Kana ang akong decision. Kung lain masayo, padayon ko mo lagad sa Ginoo. Kung lain mo pakyas na ko, mo sakit na ko, padayon ko gihapon, magalagad sa Ginoo. Here's the message this morning. You ready? If you are doing wrong in your life, kung ikaw, karon, naghimo sa mga butang, kabalo ka, that you know are forbidden by God. You are on purpose living a sinful life like the world. You listen. If you are doing that, kung ikaw nakasala, diya sa imong kinabuhi, kanadali ang sayop sa imong mama, kanadali ang sayop sa imong papa, kanadali ang sayop sa imong asawa. Am I saying that right? Kanadali ang sayop sa imong bana, kanadali ang sayop sa imong barkada, dali ang sayop sa imong mga teachers sa eskwela, dali ang sayop sa imong igagaw, dali ang sayop sa imong amo. O sigurado, dali kanang sayop sa mga uban basin ng Christian nga nagpakyas nimo. If you choose sin, it is 100% your fault because you chose it. Do you know what we call this? Personal responsibility. Responsibilidad. Kinahanglan ta mag-stop sa pagbasos sa uban para sa atong mga decision nga may sama sa kalibutan. Stop blaming your parents. Hey, young people. Undami ang pagbawas sa imong kinikan. Oh, Pastor Mike, they hurt me. Akong mama pa ko wala nagpakita. Gugma ka na ako. Ang Diyos nagpakita ni mo. Gugma. Padayon na lang. Akong kinikanan nagpakyas na ko. Ang Diyos wala nagpakyas ni mo. Stop blaming our circumstances. Oh, lasud kayo mo. Lagad sa Diyos sa among area na itamong ginuwang na mo.
No, you decide to be like the world because you want to. Kung may sama ka sa kalibutan, nagpakita lang sa tinutingwasan mong kasing-kasing. If you are living in sin, it is your fault because you are responsible for your decisions, nobody else. Kung ikaw mabalik sa kalibutan, it will not be because of the mistake someone else made. You will go back to the world because you want to. So Pastor Mike, what's the message this morning? The message this morning is, why don't we decide to stop blaming others and accept responsibility for our own decisions? Kinahanglan ta mag-stop sa pagbaso sa uban para sa atong mga problema. Huwag mo dawat sa pagka-responsibilidad. Sa ito lang, pagka-responsibilidad or just responsibilidad lang? Pagka-responsibilidad. Nawaton ang pagka-responsibilidad para sa atong gawin mga decision. Hey, listen, if you didn't read your Bible this morning, that had nothing to do with your parents. Kung wala ka nagsowanin, kana wala labot sa imong kinikana. Unless you're a young person, that's a little different. If you're not faithful to church, dali ka makabaso sa imong igsuon para niyana. It's your decision. It's your decision. Let's take responsibility. Let's decide to be men and ladies, adults. Say, ako ang mag-decision para sa akong kaugalingong kinabuhi. It's my responsibility. I'm not going to blame, di ko magbaso sa uban para sa akong mga decision. I'm going to do right. On every head bowed, every eye closed.